Memenust qu'era basud au ras du Gabas et es llevada dans un moulí qui s'appelava le moulí de la Roca. N'avait pas le droit de s'apressar de l'aigua, pramo que a mon debat on demorava que hi ha una gurga, un jurat era pregun, un biben autes cops las hades. N'eren pas méchantes aqueres hades. N'aimava pas estar desranjades, de segur. Mes meme que m'ha racontat aquò. Las hades, que eren vertadieres, n'era pas una invenció, qu'han viscut, qu'han existat aqueres hades. Quan un paisà voulait laurar el camp au ras du Gabàs, au pres de la maisó de las hades, volent de dir que es trobava la terra tornada ricada com era abans. Las hades que viven dans la gorga, que es pareix que hi havia un escalè qui baixava dintre el huts de l'aigua. I al costat que hi havia una paret d'ap un jurat carat qui semblava una finestra, que era la maisó de les hades. Meme que m'ha dit, les hades que eren berolles hemnotes d'ap raube lunga e peus lungs, que et savait pramo que lo su gran pai que havia capturat d'autres joents de Garleda, Mondebat e Poliac, que havia capturat un dia una joena hada. Que se l'amiada a un molí, te la qüestionar, pramo que les hades can secrets, e los joents que volen saber ce qu'era lo secret de les hades. Qu'han pausat qüestió, qu'han hei pou. Lo dia que cadè, e tot du cop aquests joents qu'han entenut a trucar a la finestra. Viste que son anat espiar e que hi havia de hora du molí una vieilla hada meiatjada que la primera. E que digu a tau aquera hada, hadiuna, ne disis pas taquer la lira d'ubera i buna, si los vois et saben la vets que porteren l'agullada d'arrien. E prendet compte. E donc que son sortit t'agarrar aquera hada qui savait, qui avait le secret, qu'han corut après, mais malgrat la raube longa que curava de pusc, l'han pas tornat vede. E pendent aquest temps, la petita hada, per la porta oberta, deixada oberta, qu'ei partida. E jamais, au ras du Gabàs, d'avem sabut ce que signifiava aquera lira d'obert. E cric e crac, lo conte qu'ei acabat, e crac e cric, lo conte qu'ei finit.